Men, urang arek kieu wae. Men, Heeh gitu. sia, aing ngomong ka mana, sia ngajawab ka mana. Siap, siap, aing setuju pokoknya mah. Aduh. Naon dak? Engke we suka. Sia, batur nanya ka mana, ngajawab ka mana. Ih, Nyalus obet tak? tuh aing tadi jeung si bolot di dinya tah. Siap, aing setuju. Hai. Siap, bolon. Pusing aing lah. Ieu wae mah. Geus lah ge mah, ini ngopi ya. Tah. Mau di kopi tah. Dinan ya, Goceng kopi hidung geus. pideung. Nyata siapa pideung? Susu. Aing di kieu. Mana? Tah. Dari pas kieu ya. Ya, pas kieu nya. Tah. Ya duitna ya. Oh, kos kieu. Di itu warungna. Engke aing meulikeun. Kieu kan. Salah paling Terus suar ya. sia teh kopian. Tungguan saya di dieu. Heeh. Lalila. Aya wae teh meuli kopi deh. Pas naik ingat aing. Aing tah meuli naon kalau Simbul. Pasti iya aing mah yakin. 100% pokoknya mah. Geus pasti bener. Gila amat ya meuli kopi. Ka material main nama. Si Ade ini tak hanya mah bolot. Poho aing. Aduh. Tolol. Aduh. Saya tadi kita beli pas kieu kan tah. Sia. Kok aing kita beli kopi, malah beli susu. Dasar bolot. Lah, daripada kopi eueuh kanan. Udah sedut lah. Ini dah, akhirnya duh, boleh eta bolot. Aya naon sih dak? Geus kira lemari dah. Pusing aing. Ele. Si Deng benak meni rajin kisuk-kisuk. Iya tuh ada parawan. Orang idaman AA bukan apa? Mah bisa baik. Neng, pamasarkan sabun. Mohon Mi. Itu selanya bade meter sabun nila. Oh, mana tuh? Lah, ini susu. Datang akhirnya, aduh. Kurang eta tuang, air kopi susu. Dari makan saya ayana. Iya penasaran eta. Bari nih, sini tak hanya mah bolot. Magobet, hobiku ngising. Siang neangan kemana-mana orang di dia. Tadi neangan sia. Di dia wae aing. Tas si obet. Cek Kang Haji. Naon? Aing tadi ditambali kopi malah meuli susu. Kusaha? Tah, eta bolot. Lu bener? Bener. Tah. Aya naon dah? Modal sia. Udah kata di geng ngobrol aing di dia palangna. Polongo. Sing aing. Ka mana, Neng? Ka warung. Sero amat kena awewe mah. Gelis awewe. Dongo-dongo sero kena awewe. Nyata rek ke warung heula nya. Ya mun enggak. Pasti aing kiheulan dah. Daunan we atuh. Aing kiheulan wa. Aja. Hah? Kemana? Kiheulan wa. Euy kebebayan sia mah. Sekarang ke datang. Dewa masuk wae. Mah. Bot ieu. Udah nyawa.
Neng. Aya naon, A? Cari kelannya ada. Kelannya, please. Aya naon, A? Neng, sebenarnya nama bogo kan Neng. Ah, maknya pan Neng teh goreng. Bener Neng, pira aku ngabobodo. Kumahanya? Sebenarnya nama Neng ge bogoh ka, A. Laju Neng dah jadi keboga. Daek, A. Nya atuh, A. Neng bade ka warung heula nya. Oh, mana tuh Neng? Nya. Kadanya beb. Bisa. Nah, udah kepo. Lumayan dan cuma cengir di jalan. Ini dong. Kita rumpangan lain. Nah, kepo dah. Sanu kawin. Isi dong. Sabar. Hei! Bolotnya. Aku ini. Itu tuh. Ini di mana? Itu di dapur suruh tuh saya. Oh saya tuh mungkin beres ngababat kayak iya mulai suluh lah yang di dapur. Neng aja lu ah. Begitu. Nah, ya sanggup mat. Bagus. Iya ya. Seket. Ngababa dia mah ya. Berang ah. Kebon. Neng. Pegang ke kebon dulu. Ade. Ya. Makannya. Assalamualaikum. Salam. Tanah tuh. Kayaknya jadi kemana? Ada ke kebon sih kan naon di dia. Biasa ke nongkrong. Sia motor kolot sia, macam di jeung di dia. Cuti ulah tuh ramanya. Cuti gawe meureunnan. Geus aing ke kebon heula ya. Pokoknya si mah teh jelas. Ada Kang Haji. Oh. Masih mana, Neng? Terus di warung Kang Haji. Bade ka mana? Bade ka kebon ya. Oh, ini. Ya, terus wa. Bol. Mana sih ya? Baik Orang datang balik. baiknya. Baiknya. Sok kerja sih lah. Dia lah. Ya aja. Ya, Jangan di bolot dah. Yuk. Busur, yang tilu aing ah. Kemana? Modal. Cai ayo. Ayo. Neng ke mana? Bade ka bumi na Bu Haji, A. Jangan mandi ah. Hayo tuh. Ayo. Kat. Jadi mana? Tarik tuh. Udah rada empuk Neng. Ngomong naik balik. Nah, genjang dah yuk. Yuk, iya lah. Ayo lah, nang genjang. Yuk, udah. Ai sia cenah arek balik. Awannya nan sia. Entah salah bade uwe besi di tangan ku Umi. Oh, mana tuh? Neng. Enggak orang balik ke ditu. Kadenya beb. Adanya. Jawannya. Sia. Tarik balik. Mojok di dia. Kepret coy. Cuma ngegangguan terlalu pen oge. Saya yang diramekeun yang direhekeun. Genjang we dah. Ayo. Yuk. Gas, rengklanak hacak. Mandak. Mandak. Dinakin we.